Bitu bine ariko bagira abana baye na wate tuka akatwale muti petemenene aya atwala mwemo bile kana iki aya atwale muti wana kabatelu amura tena wakero muntu chore kirikira ko wale kutoka njikwa uta Dela mkonya soko kwenye sukari na majani sabuni ya jamene ngai akachora akakanyika kamutemuna kwa chole koronti akanyika kamuo oyo kamere akachore bete kiara ya lenge menatu akamuo yonji dia joi oyo akachora toki oremo oibo mwelio akatala kikivia kaya Kwa tiamba mo ngojolete egetekia. Oiwe buku. Bwana yuko mono. Tamu gia Zaburi 119 verse 140. Ngoro. Mutaitete buku kuna nde so mena nde nani. Ilumo kale. Mo ngilori ura buango jene roko ura buango. Orali kwe kunula ndopa zawandi 119 verse 140 ile moko ligene kai tested and has been found, stand still and thy servant I will love it. Now question, what do you love in this one? The wajib. Yako nene buang. Yako buang kwa kweli. Kama ingenieri neno lako Bwana limecharipiwa, limepatikana, linasimama nami mtumishi wako nalipenda sana. Na kuuliza, je, wapenda nini? Neno la Bwana omutaratoka mwina Mungu si 300 na itenga ni hivyo tumula ngende mwangu Chena sumo
churia minyole nyenange migose maneno ito tata Nyasaye diganeri gawon to soma to biya so biokuriancha na okora mu wanja kwae kwe ne karo chiria kale to so asiki wa torosili isintres kono tuwasemina kweli na ya Yesu oyo motorito nikaiga umuntu yosire otumukira so umuntu isapuku ya vros sabuk ebitamu byakolewa kiarua where you are went for once na kama likawa tawala okomenya okonge komenya emyaka emenge okula ko otwara okomanya kitabu cha Job 12:12 Job Ayubu kenda mwangu ibole bichara mwangu uno kogenda mwangu konya mato ayege toko soma tini wetu ayasa baba soma nini kabona sala antabane abanene entire igwa cyatiro ko gireka ndikume aba moyo buya yakango oyo buya ngaini niwo otoka asaba antabanene no komenye myake mingi na kuokomanya wali musi uburi kere kutoka zuri abamuta kwa ni mwereto wakiatela atela kuisi kwingi nikona mingi atela komenya emyake mingi omwani no kutoka saba ntabu yaso kioyo egetabu bono kona sema okogenda mwakora ni banesikia kona ki kiruo etam yawa ngwe kala stamaka you are the book in the home you are etam asaba toahocha asaba murahocha barino bakora consultation ebinyora omweni wokomenya mwatebya bakungwa babake muna baretu muwango nyatumu amenya matukaya abanyina baba hotu ni makorokeria abakungwa babareta tuoro abatikropogisi abakipropogisi mete kiange yati ata ngasi tuman yona kolde na ata ngwa kikia kiamega abana kare eke omukungwa okare ale oitwa na anora ora riso se yo be wona na dio dane ma dio kichuru huko kimago walk oyorero yoro bwa is matendo kiwa kwa ni na dio koroba kwa mutanya kwa no yino monyo na bana okema so monyo mane ko monyo morosi tingi nyo mori como mori kwa ko monyo morosi ako na kwa mori wa taigo ako na mbale ngabara ile igo pataro chiro yumuro ayabatani yumuro etwa so manga ongaini ni wobotoka asaba ataba nene no nyina bakare amarika batebanga koko gitomuchia koko nyargo ko butoro murali onyoro wakore ngaki kwarenge abaka bari bakare kare gocha akonyora bekire kanda nasio mukungwamo amoyigete eche abana baye yakubunane engombe yanyu amache obaye ndeko batayalisha ngana atire butorera butora najire abale ngada bakara ngene abachipropogisi aba yoko na wale kite tilisante kelete kuaya ngaki se kote ngaki ngaki bale kamulele ngani tendo tebe wo ngaini ngaimo kachire asaba antaba nene okomenye myake mingi na ko twaro komanya yasata bangina abaka bamuraiga bono ndete watabanga talikero mokungu not every woman is a mother and not all women who are present
Barikira abakungu barongo seni gwa sikyo gakyabo. Urawane tawo ikere kwa somanga omuntu okunga Timoteo niga abeto mu Kristo uletera singina ko ogorwa ki Lois yakayaro moisho yogonga Timoteo gakogenda muaye gakogenda singina ko Lois yakanya kumoyiria amangana yo Nyasaye abangina barenga bara abatokola ngota muaye omuboli ngaiso najete kiarete Pokoknya koyu wanyu wa mutare terekene mwata mino. Nginangale kwa kuwa sogi mo ala kwa manyanga onya tayo mo nginoyo yona asomele boboni ngwa kwa ndo abere mu Kristo bagia bate bakara mo atanga kuaya tumote abasaja bale bora nyasi kuaya ama taratari ama tongori lakini asiti kuo kwa amweziniwa abantu bibi tiliko leketeza ngale mwanti kitatu wakiatewa Timoteo akawa mu Kristo wetera asenyi na koro ki Loisi nigo yona wotera omuntu yona nasoma ekisongo ngena nasoma she was a staunch Christian staunch woman buwata ni komu abade bara ko ke kanisa metinyere watigi abantu mbangande onye bakugamba bakoyo okwetu kana yolo bakubona ngamatana kwetu ngari ngikyamuliyeti iboni njire banyaro wakane cyo iboni njire abana mbali ngatiga iboni njire india ko moja iboni njire ojo n'omuntu kwetu kugambwa oyore morende oikamu nano muntu ndagatebanga Christ is power okugambwa n'ekinguru era kukolera kwa kitasi abantu kibabatanga no mugidiore ogota kumenga no mugidiore akolera kandi mwambire ko igwa wana abangira abagwetana na abukutakai kwa na abuatirire iwono etabu yakemo anatio mwayo iwo etabu ya Zaburi 78 verse 9 na ndo tu moga ile 18 okungulira jati aye tugoza hiyo ikyo mbona bibungu mutalika ko iwa batwa batakabata maisha yao karatiga ko iwa batwa maisha yao kwa mabasa nali lakini umuntu arababeka kibya some pesa mbona asa mangala bonga biwa cheki no mo kwa baba kumorangu abantu b'Efraimu ke ile ngoso 78 dinadem toba mo 71 nora na bokonya kwa byo kireti esura ine ko kama sa ngumbu otagite kugegesa 71 verse 8 verse na hallelujah ata womuone no ichumwe no gotogiwa otarakwa kuwa sogi mo omunuo oichumwe no gotogiwa Nyasaye iwa wana Nyasaye omunuo otambe asogi mo otaratimoka gotogiwa Nyasaye na imwabera onjuara
buat oyu mubuate buat ayu ataka mubuate hotel ngomo leta kuchwa mbuya muka mumuna na kuchwa nya sa ta kwa mami bale kama ambile ko mwana to chwa kana lele maki na hotel ala mwana mwana asomi ko chwa ala amatana mwana ko chwa lakini yao sababu mwanene when I get home don't forsake me omone to basa ko maki ontiga na wana ko basabela nya sa to konye oneta tu na nya sa sirtali ya Yesu amen to nya wake sinala ngetora yenja mumuna ta kul ama suku akawu tinga wana to tiga ko tie dia ka mumuna ko na barabu pare ko ibu na so me owe no na ba to na unga ta ba to de kula tebia bantu muanga mungile tu kwa baino moko tu ga muanga ale da explore state asekele ga yiku ni no muta kiri ga no ku yuga ege tu bio le tali mo jone yange ya lo mo ke ko aba to ko ba seke no ba ko na aba ngamba ba me aba to ko ke tra ko kaya wa tenga to ko wange yo ali to ko wange na kamngana ka kaoge na koge kamanyete ago kamuaba na do jore yeme ondoka oko ezana mago pore koigumole wasi ko langa waja kwa tebanga isuru wana nage la mwezi asowo gimo kabo moto muyo tarara nada asowo gimo antala ndorenga nada asowo gimo sesenya abana ba motara koramaki o tarati mukase ridali ya Yesu komo ko genda nya saba sini me ya Yesu yo mutori amen tak muata ni muata kan ni ko kia Mathayo 7:12 okumbulira yale ingate nabo ando simoligatie abantu babakorere inwe nando simongwete abantu bakorera na inwe mo bakorera kira wanote mo to na tera keso ba kwale agate ba scratch my back I scratch yours scratch mine I scratch yours give abang alta je sih jadi nata jenis lagi ada nata jenis kata lah jangan nari dia kerocor wako ini bawa kiawan itu ate kebunge kiri ate banget kini gue tahu tu bawa koran naik koran lagi onyo monto ko ate binganti for lunch oiso ate mungawo for onyo ko ate banget I invite for a triplet also invite 10 person yabo mo wole go kono nange ke sani yuk busi wate ko ate bantu bayi ko takabali ko sal mo dawo di ko sali o wate si kasi ni pag ko ayo tera iyo tamal ini kero ga ano siwe ta do ko kwasi na ko ba do mo I need you do what Andra bantu gitu ba ko mo ora no iso kaki na oyo de teri sali ya na ta yuru si kita bai o ko no ro de ibu na tangan ni ko pero ko le disa no dia ro dia ko ini de dinero ndi kwa ikaransa to le to muy poco ibu
Bono one day tegerera mangana ko teba makongo atatu ubu gimugo ubu kungo kore tegerera ubu kungo kore atuntu mayandi ubu amba ya kamera ubu ngwire mokore ora buara abantu bakubuat amba ya atatu abantu ko somba bali baita bono ko kunya ko kora mangana aya imona ubu ngwire bugo tabu usomwa omwana ete abantu bakubuat bali ngamo ngulu amatanga bono koko genda matanga koko genda empty handed yonga binate ma okalenga bali ngamo ngulu ile kisungu bono kirei nukira mwonya kuwe chanda wakaka ba bonsi piga ige bakai kona nichuwa wakaka ba piga nichuleta bono botaleta ti tuti ngoni ta yochibwa tu akesa ni ta bune go mitizini thank you ani moyo na isi moyo dance toko ngani buye abamutigalete omwe bya na jako buse ni buye amayeto na kende. Thank you. Mheshimiwa yeye kwa la chenche lete ndio chori kwa tamura mheshimiwa kanyeka. Aye yale ke chogoro. Akia bari ya la kwa bano. Kwa no mo kwa terili. Aye ya kutara. Ogo jango to ta to araba to mwa kitaka to ibogeti. Amamore ko ngono go chakira. Mwa ko karase kerowe umwa ko ndige kuchia bu. Mwa ko. Okay na nyole na bora nyole no take ngi ushi. Huyu mzee ambaye ananiangalia huyu. Sehemu hiyo ya mkono wangu wa kushoto. Wote. Eseme mukire, eseme kanyika. Abantu bata kitenge muletu egedege chisi bengo tu ikaanza mwako wako kweli mwa mulisha mimi aiwe ikaanza isoya kaje kabu ababane muina ikini kero kwa ngana kubwa tele Dio, alam dia mah. Kena semata muimu berani jera, gue dan, tu gue, kena su. Kan orang ni bukan tu. Ika awak. Dio. Kira namanya ya, ama gini manggal. Kata nama kat, pakai neta jaman, dulu kita nak kangen, dulu itu sani, kan?